Njengoba nje sila egroundini ukwini singumphakathi sithandza kuthatha leli thuba kubonga kakhulu emacembu onke lebekadlala ngephasi kwale tournament lena lekhona lebitwa ngikuthiwa nguSibebe Resort. Asibonge nje kakhulu siwadumisele ema-team onke ala eMzimba League lathole lokuchazwa ngale timali leti ngoba lokukhona la emidlalweni kuba ukuthi umuntu abe nelithando akuthathe imali yakhe ayihlanyele lapho lene. Sithathe nje lethuba sibonge kakhulu ema-teams onke la participateile nalahlulekile asala endleleni nawo siyawakhuthatha ukuthi ngalinye ilanga angeke asale. Bese sesiyendlula siyadumisa kiwe emajala agijimako la groundini. Siwabongele nje lokho ukuthi nakusadlala imidlalo le kanje kuvamile siyayisibone ukuthi ibese yesuka latinyaweni setetandleni lokungesiko lokuhle. Kanti lona ngumdlalo wetinyawo uthiwa uyidlala ngaletinyawo na ulungise kancane vele batakwendlula bashaya amagoli amaningi bakwehlula. Sithi nje siyabonga nalokuthi idlaliwe lemidlalo kusuka isuka ize iwe la kuthi lapho khona ike yaphazamiseka ngoba emaswati lamaningi lanayo le mali yokusichaza ayaye bese umuntu akasayikhiphi le mali ngalokuthi uthi sitawuhlanganisa abantu badlale sibuke lo mdlalo lomuhle bese ibuye etandleni sekugijima amaphoyisa engwenyama tolamuni. Siyabonga nje ukuthi le tournament lena idlala ezefika la kwaba bethe umsindo nekudumisa nje kuwo lamajalo ukuthi nawo ngandlela thide kukhona la kuzuzako labholeni. Kwekucala nje ngaba ngiloko ukuthi ngakutempilo lo mtimba indlela ekushukumisa. Kwesibili naloko ukuthi ezilamaja adlala lebhola nawo atibeke ethubeni lekuthi lamanye ema-clubs aku-higher level than thina ayabuka njengoba nje nyalo off season itawusuka kufuna bona abadlali labatahamba bawudlala kulamanye ama-level ema-team ngaba nje kubadumisela nakulolu hlangothi. Bese-ke sengiyendlula msakati ngibonge kakhulu baba eMagagula lochaze lo mdlalo lo ngemali yakhe. Siyabonga nje kakhulu amagagula ungathi angeke akugcinwa sibala eMzimba siyakuthakasela kubona nekuthi kube nebantu labatawuta abatosichaza ngala eMzimba kuze lesigodi sethu sitokuthuka. Ibhola seyinemalanga yacala la bekusolo kude timali bekude abantu abakhona ukumchaza Mzimba but lo muhla sesiyajabula siyabona ukuthi Mzimba uphakeme sebakhona nemaswati latsandzako ukusichaza ngetimali. Siyabonga nje kakhulu Magagula ungadzinwa sendlule lapho simeme nalamanye amaswati la ngeke atosichaza eMzimba. Singawathakasela ukuthi abe khona ichubeke lebhola yaseMzimba iphakame kakhulu yendlule iyembili. Sengigcina msakati siyabonga nje lokho ukuthi kuze kube ngila lamajala lamakhaya ikakhulukade na kunembuthano lo kanjena siyaye sithi kuhle lokhu lengcondo yabo iyaphitsiteliswa ngilebhola bucala nalokunye lokunengi buyancipha la kulendzawo yaseMzimba ngoba lamaja ala emagroundini asisho ukuthi ngibo labaganga but nje tinto letinengi ngandlela thide lokuba busy la agomekile naloko ukuthi ibhola yalakithi kusekucaleni kwebhola vele kude imali so kuze sibe nemali yekurana lama-team uphakame lo Mzimba ubelala la khona kufuna ukuthi lamaja agijimise lebhola akhone kwakha imali ye-team kuze kusachubeke aye kulamanye ama-level. Njengoba nje siyabona nyalo kudlala ifinal kune-Apocalypto ine-Rumbas. Le-Apocalypto ngilenye i-team yakhona la Mzimba lephumile yadlala eMzimba yendlula yodlala kuma-playoffs yendlula iqualifyile iyodlala ka-Super League nyalo sesine-team lemelele eMzimba siba seMzimba siyajabula ngalo kubabona nje bagijima nanyalo nasibuka sesingacishe sibanikete bo 55% nawubosa sesi-second half ukuthi nalena mhlawumbe sebangayithatha nayo ingene lokusho ukuthi solo ngaleyo ndlela leyo bakha imali yekurana le team le kule level lebakiyo. Kungaba ngiloko msakathi siyabonga nje kakhulu kwaMagagula uNkulunkulu asibusisele yena aphinza asichaze nangalelinye ilanga nema-teams onke. Siyabonga msakathi.